Kita lagi di Ancol. Iya. Nih, center deh. Atas center. Ada nambah ke sana ke kiri. Banyak nih. Dia pakai kain. Mon, center anda semua nih. Ngomong. Juga. Persiapan nih lagi pasang umbul-umbul Bang Kelape. Wih, Bener gitu. Bang sodok. sodok. Xa coi chủ yếu lắm sang uống. Namanya kebersamaan kan. Deketan. Wih. Sodok bang. Jangan ngomong. Komik. Pinjam HP lo dong. Lagi apa Bang Edo? Lagi apa Bang Edo? Umbul-umbul. Kembang kelape namanya Bang. Iya. Pipit. Kita terus melestarikan budaya Betawi. Iya, kok mirip ya Bang ya? Ya. Dengan amat. Weh. Apa itu? Ting sekali. Ya, Ini lagi ketemu lagi dengan Bang Dul, si anak nari. Berapa orang, Bang? Yang nari? Hah? Ada Enggak ada bungut. Ada lagi ya. 3 Bang. Baru 3 Bang. Berapa menit? 4 menit 36. Oke, cukup deh. 3 orang, 4 menit 43. Ini seragam siapa? Seragamnya parah, Bang.